Sanibonani guys, igama ngiqibile nginiphathela amazwi la. Asibongele ndadlamini ngomhla ka-31 July. Yabona lezi nginiphathele zona guys namhlanje. Ayi! Ziyashisa malangabi guys, uvutha umlilo kuphela. Esangweni ke la kodlamini bekade kukhona umfowabo kaNomfundo. Ephethe abaphelezeli bakhe bephethe izaqwa. Yabo le bet le okushaya tennis. Bebephethe ama bet guys. Hayi! Lapho umkhize siyamazi ke bandla unomoya phansi ubeloke eshila ethi ke ngikwazi ukulivula isango bethi hayibo wesikora wena uvula isango sivule lesingene athi ngiyaxolisa bandla ngeke ngize ngikwazi lapho kukhona netext guys bafike ngetext uyabona ukuthi labantu abazili kuzodlala bazoshubisa kuphela ubonile unjengayo ukuthi ngcona aphume yena njengobaba wekhaya azi ukuthi ubani lo mlisa lo lapha ngaphandle kwesango omise lo mndeni kabi kangaka uthe eqhamuka uvusi wathi nama ngisali nogcina wathi nama ngisali ngoba phela ke indaba vele bayithanda uthe eqhamuka nje njengaye wajabula lo malume wathi nakho ke nangumuntu vele ngize kuyena lekhaya wendoda kanti wakhe kangaka kanti lekhaya kunomuzi omngaka hayi ngiyajabula impela ukunibona kodwa ke othumele idaba ongilandele uThemba lapha emotweni yay guys aqhamuka uThemba ephethe imigodla yikhwama ube nje uqhamuka uThemba ayisango lavuleka lapho uvusi ubuka ngehlo kuphela kasho lutho uqede wathi lo malume lona woza phela ndoda emuzi wakho lo akumelanga ube mina okhola phambili asingene ngaphakathi bo guys kuthe kusanjalo uphetheni beloke itatazela endlini ethi hawukwenze njani abasaboyini manje bezositshela phela ukuthi ubalo sesangweni ayibo kwangena yena umalume kuqala wathi sanibona lekhaya naze nabahle nibahle kulomuzi kwakhiwe kulomuzi ni rich lekhaya hayi ke ngizoletha ingane lekhaya lapho uThembu loke ethalaze buka nayo indonga zomuzi wakubo uyayibuza iphendula umntwana ukuthi kanti ubaba ungilahlile nje uphila impilo soft life kanje lo malume guys umana wathi bekikhoma mfana kini la kusekhaya ke manje uphetheni ube manje ehlahlamehlo nje engazi noma liyashonila noma liyaphuma yini lapho nje ngaye beloke ebheke phansi wathi kahle ngize kuyena lo nje ngaye uyakhumbula mhla utshela udadewethu ukuthi uyamthanda wamthembisa izulu nomhlaba waqeda wamfaka ingane esiswini nayo ke ngizoyiletha kubo ngabe nginamanga yini kulento engishoyo nginamanga ukuthi wena ngubaba kaThemba guys lapho uphetheni umana wabuka umyeni wakhe wabuka lo bhuti wabuka lo bhuti hayi impendulo ibingakaqhamuki guys kodwa ke kuyacaca phela ukuthi egcineni indoda kumele ikhulume yabona ke manje unjenga ufika kangqingetshe akusekho kudlula lokho ingane nansi akusakhulunywa ngezithombe lezi zayishutha uvusi ethi bandle zami kum blackmail uyise sikhuluma ngo-physical human being Themba uphakathi emagcekeni akodlamini guys okwamanje ngizonika nje ngigcine la okunye ngiyanithembisa nje ukuthi lizothi lishona ilanga la namhlanje nizobe senalazi lonke iqiniso guys ngoba phela ke okwamanje ngisanishanga ama highlights akakadlali kahle episode ngokuphelele ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment until next time bye. Sanibonani guys, igama ngiqibile nginiphathela amazwi la. Asibongele ndadlamini ngomhla ka-31 July. Yabona lezi nginiphathele zona guys namhlanje. Ayi! Ziyashisa malangabi.